Hvaljen Isus i Marija, svemogući Bog bio s vama. Mi ljudi imamo takvu narav da smo žedni informacije, novosti i onda želimo nekako potajno da uvijek čujemo nešto novo, ali nema ništa novoga. Ono što je Isus rekao, budite budni, u svako doba molite da mognete stati pred Sina čovječega kada dođe. Činjenica je da smo mi 2020 i koju godinu bliže njegovu dolasku nego što su bili oni kad je on zemljom hodio. Jer toliko godina je prošlo od njegova obećanja da će ponovno doći. Upozorio on da će biti ratova, da će biti ovoga, otpadništva, da će biti lažnih učitelja koji će sebe predstavljati kao učitelje i koji sve znaju. Nigdje nema Isusa, ni njegove riječi, ni njegova nauka. Oni sve znaju. Pogotovo ove seoske nekakve babe koje svoje priče, one bolje znaju od završenih teologa teologiju. Oni bolje znaju od nekoga ko za Krista umire i gine, što znači prava vjera, dok rade sve ono što se Bogu gadi. Nijedno riječ, nijedno upozorenje Isusovo nije došlo do srca pa da bi po njem živjeli. Zato nemate se čega bojati kao prvo, nego trebate stajati u svome Bogu u svakom trenutku. I kad se događaju ratovi, i kad se događa prijetnja, bit će nestašica hrane, bit će nestašica vode, doće do smaka svijeta ili ne znam koje drugo zastrašujuće upozorenje. Nas ne smije iz našega mira u Bogu nekako uznemiriti. Mi moramo biti mirni u Bogu. Moramo uvijek biti s njime, jer ako smo s njime, mi smo mirni. Ako mi nismo mirni, ako nas sve plaši, šta će biti, kako će biti, šta ovo, šta ono, to je onda čist znak da još nismo sa svojim Bogom. Jer kad je dijete sa svojim roditeljem, da se on ničega boji, zar on ni o čem razmišlja. Roditelj je taj koji vodi i koji upravlja. Pa za nama naš Bog nije roditelj koji vodi i upravlja sa svime. Ali kada se neke stvari nam govore, to je samo da bi upozorilo nas da budemo budni, da ih razmotrimo. Kao recimo ove novotarije koje se žele u crkvu uvesti. Grijeh koji se želi utačiti u kuću, udomiti, zlo. Pa zlo oduvijek želi da prodaje u crkvu i da se u njoj nastani. Pa i u Mojsijevo vrijeme i u Isusovo vrijeme, zar nije bilo tako kad Isus rekao na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i oni koji nisu zaslužili da tu sjede. Uvijek će toga biti i uvijek je toga bilo. Ali ono što mene i tebe treba zanimati je, stvarno jesmo li budni, razmišljamo li stalno o riječima svog spasitelja Isusa i jesmo li mirni s njime. Šta mene briga šta će sutra biti? Da mene zanimaju svjetska zbivanja ono. Mene jedino zanima onaj gore, a onaj gore upravlja sa svime. I svako vrijeme je njegovo. I ono koje je prošlo, i ovo koje traje, i ono koje će doći. Sve je Božje. I on upravlja sa svime, istobom i sa mnom. Zašto bi se ja brinuo i uznemiravao radi bilo čega? Sa svojim Bogom treba biti miran i treba biti budan. Kad Isus kaže budan, onda zna on što nam govori, ali i mi trebamo znati što nam govori. A to je da ostanemo njegovi. Da se čuvamo oni koji nas žele zavesti. Jer je on rekao, ustaće mnogi lažni učitelji koji će sebe učiteljima proglasiti, neće propovijedati Isusa raspetoga i uskrsloga, nego će propovijedati nekakve svoje teorije, nekakvu svoju filozofiju, nekakvu svoju mudrost. Pa vidite, ima ih. Bilo šta da se dogodi, kako ono kažu, svakom loncu poklopac. Amo baš sve znaju. I pogotovo oni koji vam hvale, kad bi čovjek razglobio vama i kad bi i vi upoznali u onome stvarnom njihovu životu, daleko su oni od svetosti, premda drugi potuđe se s vama ako uskratite njihovom božanstvu da je sveto.
Kamo sreće da je sveto i da je spašeno, ali bojim se da za njih treba moliti, kao ono kad molimo za dušu u čistilištu da uđu u raj u spasenje. Ako nisu izgubljene potpuno. A to njih smeta kad im se tako nešto rekne, jer nisu od Boga. Da su oni od Boga, oni bi sami vidjeli da je to jednostavno tako. Valja moliti, jer nitko ne zna osim svemogućeg Boga ko je u spasenje ušao, ko nije. Ko je dostigao savršenstvo svetosti, a to znači da uživa u raju, a kome trebaju naše molitve, da bi po njima Bog se smilovao i uveo ih u svoje spasenje. Pogotovo u ovom svijetu, kad vam se naturaju neki sveci. Sam li ja ikada rekao da sam svet? Čezmem, to mi je zadaća, jer i moj spasitelj rekao budi svet poput Oca Nebeskoga. Trudim se da uvijek Božja riječ mi progovara, da u njoj živim, da za nju ginem. Mnogi će reći da ginu za Istovu riječ, a životom daleko su oni od Isove riječi, ne znaju je ni citirati kako valja, a da ne govorimo ostalo. Uvijek se trebamo čuvati lažnih učitelja, lažnog sjaja, lažnog svijeta. Danas kad vidim ovi kako dijele onoga, kako se zove, ne znam ni ja, kardinal vatikanski koji je govorio traži crkvu koja je progonjena, traži crkvu koju blate jer tako je bilo u Isovo vrijeme, tu je Isus. A nešto mi se mota njegovo ime, a nikako mi neće. To je nekakav talijanski, američki, ne znam ni ja, stalno je predavanja neka držao i stalno ga možete vidjeti na Facebooku. Ali kada dođeš i kažeš gdje je ta crkva, onda će oni reći to je ona crkva koja se bavi financijama, koja se bavi silinom, politikom, upravljanjem. Sve suprotno rade i uče. Dakle, dobro znaju servirati, ali daleko da bi oni stajali za toga što sami serviraju. Ja govorim ovo svojoj braći. Ja govorim onima koji u srcu Isusa osjećaju i za Isusa svoga žive. Oni drugi koji političe, koji nekakve institucije propovjedaju i za institucije su spremni da galame, da viču, da se svađaju. Eto i tamo. Šta vi imate s nama koji svog Isusa volimo i želimo svom Isusu služiti? Zašto se uopće javljate na ovim stranicama i na ovo što mi pričamo i razgovaramo? Mi znamo kome smo povjerovali. Mi znamo za koga smo spremni poginuti. Ali isto tako znamo za koga nismo spremni poginuti. Za vaša božanstva, lažna. Za vaše svece, lažne. Za vaš nekakav podmukli, pretredenjački, pretredeni, pokvareni, jeftino prodani, ne znam ni ja, obraz, dušu, savjest. Šta vi znate o savjesti? Prodajete se, ono što kaže pismo za vas, nestalni ste. Čim malo neko ovako uspije nešto, evo vas, hvalite. Čim malo krene drugačije, pa čovjeka napadnu, nigdje vas, pribacujete se tamo. Stalo, sad tamo. Trevetelj si jedni. I vi ćete da govorite nama o Isusu, našeme Bogu za kojega mi živimo, čiju riječ stalno sebe prizivamo i tražimo od svog spasitelja da nas uputi na pravi put spasenja. Mi smo mirni u svom Gospodinu, mi znamo da On upravlja svime i da nas neće ostaviti. On kad rekne, a neće nas ostaviti neupoznato da se nešto dogodi, da će se dogoditi i bit ćemo spremni svog spasitelja dočekati. Ali rekao je da trebamo biti budni da nas iznenada ne zaskoči čas njegova dolaska. I bit ćemo budni u svom Bogu i budite budni u svom Bogu. I nemojte uvijek očekivati nekakve ove vijesti. Jer taki smo mi, radoznali. Ali radoznalost nije pozitivna. Valja zna sve. Valja sve saslušati. Valja sve analizirati. Valja sve ono nekako povezati. Ali nikad ne zaboravite. Ne smije naše srce čeznuti za tim pa da nam to postane hrana. Ima li nekakvih proročanstava, hoće li biti ovoga, hoće li biti onoga, šta će se dogoditi, kako će se dogoditi. To je onda hrana i to otrovna hrana. A zdrava je hrana, bit će kako moj Bog odredi, a On je već odredio. I On zna unaprijed kako će biti i šta će biti. Da ne zna unaprijed, ne bi nas unaprijed pripremio i rekao
kako će doći, kako će biti ratova i svega ovoga zla što se oko nas događa. A naše je ono opet što on kaže, dopusti da ti kaže, budite mirni kad se to bude događalo, jer to je znak da se približava vaše otkupljenje. Dakle, pusti to Isovoj riječi da ti ona kaže. Nemoj uvijek tražiti da ti ja ili neko bilo ko drugi to govori i tako te tješi. Kristova riječ neka ti je utjeha. On ti kaže da se sve ruši oko tebe. Budi miran u svome Bogu. Jer Bog svime upravlja, svime vlada. Ništa se bez njegova znanja ne događa. I zašto bi se onda sikirao i, ne znam, bio u nekakvome jadnome, čemernome, potištenome stanju. Ne daj depresiji, ne daj potištenosti, ne daj da ti duh i radost ubijaju ovi zlotvori koji ništa drugo i ne znaju nego samo napadat druge, a sami ne znaju ni dvije riječi reći koje bi bile Bogom podržane i od Boga kao poslane da se vidi da nešto razborito govore. Samo znaju napadat, samo znaju smućivati, a to i jest vražnije. Smućivanje, uznemiravanje, plašenje i tako dalje. Budimo čvrsti u Gospodinu, budimo budni i ako smo s njime, takvi smo. Ako nismo takvi, mirni, bez ikakve osikirancije šta će biti, nek bude što će god biti, šta me briga. Moj Bog je sa mnom, šta me briga, neka se dogodi i sa mnom i s bilo s kime. Šta god moj Gospodin odredi, moje je njemu reći amen. Ako moj spasitelj je rekao mu amen za onu žrtvu, za onu patnju, za onu kalvariju, za ono raspinjanje, zašto ja ne bi rekao njemu amen za zemljotres, za ne znam ni ja svjetski rat, za nuklearni neki rat? Ja svom Bogu kažem za sve amen, amen, amen. Ako moj spasitelj do smrti na križu bio poslušan i sam je rekao, ništa mi ne bi mogli, ali kako bi se onda pokazalo da ja vršim volju Oca svoga i da ga volim, kad bi se ja protivio tome što se meni ima dogoditi. Tako i mi. Kako možemo govoriti da svog Boga volimo i da želimo vršiti njegovu volju, a uvijek u nekakvoj panici, uvijek u nekakvoj depresiji, uvijek u nekakvom strahu. Strah pripada onima koji nama ne pripadaju, koji Bogu ne pripadaju. Ako Bogu pripada, taj ne zna strah, ni preči. Zemljotres, nek trese, poplave, nek poplavljuje. Atomski rat, neka tuku atomske sve ove glave što imaju, nek oni njih ispraše. Ja znam svoju vječnost i ja znam gdje ću završiti. Završit ću kod svog Gospodina na ovaj ili onaj način. Jer u njega pouzdanje svoje stavljam i on neće dopustiti da ja budem razočaran. Jer on svoje neće razočarati. Eto, raspričao se ja, ali mislim da u istom duhu razmišljamo i što Isus rekao, trebamo biti istog duha, istog razmišljanja, iste misli, istog govora, istog jezika. Braća se osjećaju, a oni koji nisu braća, ti će naći komentara i ti će nas početi učiti ko što je demon učio spasitelja Isusa, ono u pustinji, pisano je, on Isusu govori šta je pisano u Svetom pismu. Tako imamo demoni, nas uče šta je u Svetom pismu zapisano. Kada mi ne znamo šta je nama naš Isus rekao, mi ne govorimo zapisano je, nego Isus nam je naš rekao, mi živimo svoga Isusa. Za razliku od njih koji bi filozofirali i pametovali, a to su demon i demonske sluge. Braćo moja, budite budni, svako doba molite, na svog se Boga oslonite i ničeg se ne bojite. Blagoslov svemogućeg Boga bio s vama, štitio vas, čuvao, pomagao i vodio kroz život. Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu našemu vjekove. Slava mu i uvijek mu slavu dajte. Njemu jedinom jer pripada slava. Nikom drugom.